Postavlja se pitanje, da li Sjedinjene države zaista napuštaju ulogu svetskog policajca da bi se, zabarikadirale u sopstvenu tvrđavu? Ili je ovo možda samo priprema za neku sasvim drugačiju vrstu globalnog sukoba? Nova strategija nacionalne odbrane Pentagona najavljuje jednu, prilično radikalnu promenu. Ajde da zaronimo dublje u analizu ove nove doktrine. A da bismo sve to razumeli, oslonit ćemo se na ključne uvide iz jednog sjajnog razgovora vođenog na Sputniku Srbija. Tamo su svoje stavove ukrstili politikolog Stevan Gajić, naučni saradnik Instituta za evropske studije, i novinar Nebojša Malić, čovek koji već decenijama pomno prati i analizira američku politiku. Verovali ili ne, cela priča počinje jednom, skoro neverovatnom anegdotom. Zamislite scenu, vojna vežba u Norveškoj. Američki vojnici, elita protiv finskih rezervista i ispostavi se da su se Amerikanci pokazali toliko loše da su komandanti, bukvalno, morali da zamole Fince da malo popuste. Ovaj detalj koji je preneo londonski Times savršeno oslikava taj sve veći jaz između slike koju Amerika ima o sebi i onoga što se dešava u stvarnosti. I upravo ta surova realnost je, izgleda, i dovela do ove nove strategije. Znate, ovo nije samo još jedan birokratski dokument. Ne. Ovo je najava jedne fundamentalne tektonske promene u američkoj spoljnoj i vojnoj politici. Okretanje od nekih globalnih ambicija ka mnogo užim, ali i mnogo agresivnije branjenim interesima. Sad pogledajmo direktno poređenje crno na belo. S jedne strane imamo taj stari pristup, znate beskrajni ratovi, izgradnja nacija, rešavanje svih svetskih problema. A sa druge strane, nešto sasvim drugačije. Nova doktrina koju zovu fleksibilni praktični realizam i koja se fokusira na odbranu sopstvene hemisfere. Dakle, ključna razlika je prelazak sa globalne na praktično hemisfernu odbranu. A novi prioriteti su, prilično jasni i brutalno poređani. Na apsolutno prvom mestu je odbrana onoga što zovu domovina, a to je, pazite sad, cela zapadna hemisfera. Tek onda, na drugom mestu, dolazi Indo-Pacifik i uspostavljanje ravnoteže sa Kinom. Evropa i Bliski istok, oni padaju na treće mesto uz jasnu poruku saveznicima da će morati da preuzmu mnogo veći teret. I na kraju, kao četvrti prioritet, obnova sopstvene industrijske baze. Međutim, da bismo stvarno shvatili zašto se sve ovo dešava, moramo da zaverimo unutar same Amerike. Jer ova doktrina nije samo rezultat nekog geopolitičkog mozganja u Pentagonu, ne, ona je direktan simptom dubokih, a neki kažu i nepremostivih, unutrašnjih podela. Stevan Gajić je ovo sažeo u jednu zaista moćnu rečenicu. Imamo paradoks. Dok se zemlja iznutra bukvalno raspada u ideološkom smislu, njena spoljna politika postaje teritorijalnija, agresivnija u svom neposrednom komšiluku. Čini se da projektovanje moći spolja postaje način da se nekako konsoliduje poljuljana baza unutar zemlje. I to nas dovodi do, možda i najvažnijeg pitanja od svih. Gosti u emisiji otvoreno govore o hibridnom građanskom ratu koji se već uveliko vodi, a koji preti da postane, kako kažu, kinetički, dakle, da preraste u otvoreni fizički sukob. Mislim, kada polovina zemlje praktično slavi pokušaj atentata na jednog političara, dok druga polovina tuguje, jasno je da su podele dostigle tačku ključanja. A u celoj ovoj novoj preraspodeli karata i moći, čini se da je Evropa, možda i najveći gubitnik. Sa pozicije nekog ključnog, privilegovanog saveznika, ona je praktično degradirana i gurnuta na sporedni kolosek. Suština američke zamerke je vrlo direktna i, prilično brutalna. Dok je Amerika trošila bilione na vojsku da bi branila Zapad, evropske zemlje su taj novac lepo ulagale u svoje socijalne sisteme, gradile države blagostanja i napredovale, praktično na američki račun. Ovakva retorika, koja je sada ozvaničena u strateškom dokumentu, predstavlja potpuni raskid sa dosadašnjom politikom. I tu Nebojša Malić uvodi jednu fantastičnu istorijsku analogiju. On evropske vojske vidi kao rimske auksilijare, to su bile pomoćne trupe, dobre za neke specijalizovane sporedne zadatke, ali nikako za glavnu liniju fronta. Problem je, kako on kaže, što Amerika sada od tih pomoćnih trupa očekuje da preuzmu ulogu legija, a istovremeno ih je prethodnih 50 godina sprečavala da se za tako nešto uopšte i osposobe. Dobro, a kako se ova nova doktrina postavlja prema glavnim rivalima, Kini i Rusiji?
Pa i ovdje vidimo jedan značajan zaokret, prelazak sa otvorene konfrontacije na nešto što bismo mogli nazvati upravljanje rivalstvom. Rečnik koji se koristi za Kinu je, malo je reći, iznenađujuće pragmatičan. Odjednom se govori o ravnoteži snaga, o strateškoj stabilnosti, čak i o uzajamnom poštovanju interesa. Između redova ovo je zapravo priznanje da Amerika više ne može da dominira i da mora da traži neku vrstu dogovora sa silom koja je očigledno u nezadrživom usponu. Rusija, sa druge strane, dobija sasvim drugačiji tretman. Ona se uokviruje kao regionalni problem. Definiše se kao uporna, ali upravljiva pretnja. I to pre svega za istočne članice NATO-a. Poruka je kristalno jasna. To je vaš evropski problem i vi ćete morati da ga rešavate, dok se mi fokusiramo na naše mnogo važnije prioritete. Naravno, jedno je plan na papiru, a sasvim drugo je realnost na terenu. Ovaj veliki, grandiozni plan ima i neke, prilično velike mane koje bi vrlo lako mogle da ga potkopaju. Analitičari ističu nekoliko ključnih slabosti. Prvo, deindustrializacija. Zvuči neverovatno, ali Amerika više ne može da proizvede ni onaj specijalni čelik za ledolomce. Drugo, zavisnost od kineskih retkih metala, bez kojih nema moderne tehnologije. Treće, i verovatno najveći problem od svih, taj unutrašnji politički rat koji onemogućava bilo kakvu dugoročnu doslednu strategiju. I na kraju tu je i logistička nesposobnost Evrope da sama iznese teret koji joj se sada nameće. I tako, na kraju ostaje nam to jedno veliko pitanje. Da li zaista prisustvujemo povlačenju američke imperije u svoje granice? Ili ovo sve samo predah, taktičko pregrupisavanje snaga za neku sledeću fazu globalnog nadmetanja koja će se voditi po potpuno novim pravilima? Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Ukoliko je ova analiza bila korisna i zanimljiva, pozovite i druge da je pogledaju. Pritisnite like i naravno zapratite kanal Geopolitika u AI Minuti za još ovakvih sadržaja.